Rahmat. Денсаулығыңыз чың болсын. Біздің төрімізді атам екін. Rahmat. Başarılı. Oy. Bugün de arkadan dedi. Rahmat. Kaçtırım. Rahmat. Ма, Нұрис алма. Ana bu bakarım koca savaştı. Kim berdi de ойлайсыз, апа? Kim berdi de ойлайсыз? Kim jannatты da ойлайсыз? Kim cennette de oylayın. Мен бе de Ben kıldım mı da olay? Evini sen casamadın mı? Ben istedim. Ne nasıl var be? Uyalam da olsa. Kim de ойлайсыз? Aldar mı casadı? Жақын кеттіңіз. Kimisi de olsa. Балдарыңыздың кемесі сасу мүмкін? Ha? Neyme? Nur iş casagan mı dedi? Uyal otat kapı. Кемесі санбаш мүмкін? Sen. Жоқ. Апа адаштыңыз мен де отам ғой. Кемесі санбаш мүмкін? Кішкене балдарыңызға жақын кеттіңіз. Benim ya gül casap uzatkan baldarım bilmem dedi. Emin o casagan baldarım baktısını ayırasa rahmat aytam da yapasın. Қыздарыңыз, қайсы балдарыңыз? Siler var ya kampanya yapasın. Нұрис, чай içесің? Şu papaş zerek oturup oylardı bağırıp жүріп casap çıkıyor. Cengiz be. Жоқ. Ne mi? Сұрағай ма? Hı. Жоқ. Anan kim? Кішкене жақындап кетесіз, апа? Айтарым мен қыздарыңызда дейді қыздарыңызда. Hadi ne oldu? Cek bilmi daha da. Ecem апам расында жауап берді. Kimden cennettim? Rahmat. Üstüne cennetlerimde tapşırılan size de rahmat. Var olgula. Şu peşideme tinç olgula. Şu Tomoyu kesti. Hakkım ben dedim. Tamam. Gel Dudum. Dudum. Nizige tutkaçı gülde tapşırdı da koyayım hocam. Nizige tut gel. Ne kaçık çık. Ana. Cöndür tanıyorum. Қара, Нұрис, Нұрис бар. Қолың шығар. Қолың шығар. Қолың аузынан шығар. Мындай қыл. Пока қыл, жайсыз қыл. Айбабы.